A sad se nalazimo u najvećem parku, zove se Sefton Park. Inače ima jedno 4, 5, 6, ne znam. Ovo je najveći. Mislim da je na... Moram da provjerim da ne lupam koliko hektara, neću ništa da kažem, nisam siguran. Ali sigurno najveći u Liverpoolu i najbolji. Ovo je ulaz. Pogledaj drvo što se iščupalo. Da snimim ovo. Inače dođete iz opštine njihove službe pa izrežu to drveće, ali ovo je mora da je nedavno bilo pa trenutno ne znaju. Ili imaju druge planove. Evo, ogromno drvo. I ono tamo je palo i ovo. A inače ovo tu što se vidi, to su kupine, a ne šumske divlje. Ja to jedem, a oni ne jedu. Evo ima ih i ovdje. Oni misle da je to otravno. A potpuno zdravo i ok da se jede. I evo ga, ovo je prvo malo jezero na koje nailazimo, to ću na kartu da vam pokažem kasnije. Tamo je karta, kad se prođe ima neka prodavnica i kafe. Ću otići u taj kafe malo da snimim. Ovo je to prvo jezero, sad sam se spustio. Malo ostrvo napravljeno za divlje životinje, te patke i to što imaju, guske. Imaju i veverice vam. Nisam siguran da li ćemo da ih sretnemo, ali ima 100%. Obično ovdje budu u ovom delu. Sad ćemo da vidimo je li ima koja. Izgleda da nema. Ali dosta puta mi se dešavalo kad šetam ovuda da baš tu na ovom delu da ih vidim. Sad smo malo dalje otišli. Ovo je kao neki kanal. Ovo im je kafe u parku. Kanta za smeće. Kako kafe izgleda. Inače dozvoljena za životinje. Sad da vidimo na mapi. Ovo je sada ovo što sam bio, ona guska što je jela ovuda sam se spustio. I sad se nalazimo otprilike tu. Tačno tu se nalazimo. Ovo je najveće jezero.
Latte. Thank you. That's fine. Thank you. To im je bilo unutar kafea, poneo sam ovu kafu sa sobom. Idemo sad da prošetamo dalje, da vidimo ono veće jezero i otići ću do one jedne botaničke bašte, unutra ima stotina, ako ne i 1000 različitih vrsta cvijeća. Sad kad se dođe na drugi kraj jezera, tamo isto ima još jedan kafe koji je malo manji, kao neka mala prodavnica, tu možda se kupi hrana za ove patke, što ću najvjerojatnije da uradim. Bude neko žito i svašta. Jedno je neka mala crna, ne znam nija šta je to, nije patka. Ovo su različite staze, zavisi kud želimo da idemo. Kanal, a ovo je isto ostrvo napravljeno za te patke i to. Sad idem da snimim ovaj Sefton Park Botanic Garden se zove, to ima na internetu da se nađe, ima dosta snimaka i na YouTube-u i svašta. I evo ga što ima na ulazu, kaže Sefton Park je otvoren 1872. I ovaj čovjek tu je donirao 10.000 funti ljudima Liverpoola. Tu se svašta dešava, ima čak i venčanja budu i neki koncerti i svašta po nešto. Pa ovo je ulaz, idemo da vidimo. Spomenik Petar Panu. Ima različitih žbunova, različitih cveća, a sad mi kaže ovaj čuvar, ako šetamo ovuda, pošto je blato, kao ovih dana ne dozvoljavaju da se ide unutar ove zgrade. A nije ni bitno, prošetat ćemo ovuda. Malo ćemo da provjerimo. Ne mora on sve da zna. It's in good condition. You know, it's in better condition than the Concord. Oh yeah. I know the chocolate ravine is okay.
nažalost zatvoreno je, nije čuvar mi, nisam dobro shvatio što on rekao, kaže pitao sam ove ljude, kaže danas je zatvoreno. On je meni rekao da mogu da šetam okolo, ja sam shvatio nešto drugo. Čuvar neki stranac koji ja slabo priče pa nisam ni skontao šta govori. Evo ga, to je Sefton Park, Palm House. Inače unutra je još 100.000 puta bolje. Su neke ruže. Kontejneri za smeće. Inače ovo bude puno ljudi kad je toplo vreme. Sad je još zima pa slabo dolaze. Vidi se koliko se vidi. Evo možemo i šah da igramo. To je najveća šahovska tabla što sam do sad vidio u životu. Pogledaj koliko pasa sad ovdje ima. Raj za pse. Kaže, molim te, nemoj da me snimaš, majmun. Ima i ovdje kretena koliko hoćeš, jako se paranoidni Englezi. Snimaš nešto, odmah misle teorija zavere. Mislim da nema paranoidnije nacije na planeti što se tiče snimanja. Ima toliko milion ovih snimaka već napravljeno, dozvoljeno snimanje na javnom mjestu. Ja čak ga ni ne snimam, on dobacuje kao molim te nemoj da nas snimaš, a nisam ga ni snimao. Glupost. Sve budala do budale. Najgora nacija 100% u Europi, a možda i u svijetu, Englezi. Ne postoje gori. U svakom smislu. A vidi ova dva gospodina, njima ne smeta snimanje.
Evo je ta druga radnja, ovdje ima WC sa strane i tu ima da se kupi sladoled, kafa, čajevi, hrana za te ptice. Da uzmem jednu hranu sad. To je hrana što sam uzeo, ima žito, suncokret i ne znam nija šta je to, ječan, nemam pojma. Košta funtu, ima onako jedno 300 grama, možda najviše, nema puno. Sad će ovi svi da dođe ovamo na ručak, malo da prospem. Evo i već stižu golubovi. I ovo je to najveće jezero, to je bila ta šetnja po Sefton parku. Sad idem malo na autobus pa idem do grada. Ovo je ova mapa, sad kaže ovo je ono prvo jezero što smo bili, pa onda kasnije ono malo sa onim ostrvom, Palm House, ono što sam šetao, što nisam mogao da idem unutra, što je zatvoreno. I sad ovo je najveće jezero i sad kaže vi se tu nalazite. To je pogled.